Tražeći plastični izraz svoje kosmologije, haldejski su sveštenici zamišljali zigurat, kulu astralnog kulta. Zigurat je bio svijet u minijaturi, lik materijalne vasione. U Vavilonu je bila podignuta kuća od kamena temeljca sa neba i sa zemlje, Temen Anki. Ovaj magijski spomenik u Bibliji je poznat pod imenom Vavilonska kula. Imao je 7 spratova, svaki posvećen jednoj planeti. Njeni su uglovi simbolizovali 4 strane svijeta u pravcu Akada, Saburtua, Elama i zemlja zapada. Prema sumerskoj tradiciji 4 je bio i broj nebesa, a kvadrat je u Vavilonu postao osnova kosmologijskog sistema. 7 stepenika kule behu naslikani različitim bojama koje su odgovarale planetama. Velika nesreća, Saturn, bio je crn. Njegov se sprat nalazi u osnovi kule, čiji je vrh zlatom prekriven bio rezidencija Samasa, boga sunca. Drugi sprat, počev odozgo, bio je beo, boja Jupitera, treći, crveno-brik, boja Merkura. Zatim su dolazile plava boja za Veneru, žuta za Mars, siva ili srebrna za Mesec. Ove su boje značile dobro ili zlo, kao i planete koje su im odgovarale. Tako se objašnjava zlokovni predznak koji ima žuti pas kada bi prelazio vrata dvorca. Žuto je bila boja Mars Nergala, boga rata i pustošenja. Na isti način beli pas je donosio sreću, pošto je bio boje Marduka Jupitera, blagonaklone planete. Visina Temen Anki odgovarala njenoj dužini. Kvadrat, mada podeljen sa 7, još uvijek je bio uvažavan, a stara tradicija jednog svijeta podeljenog na 4 tako je bila usklađena sa 7 nebeskih svodova kasnijih vremena. Po prvi put u istoriji brojevi su označavali poredak svijeta. Takva apstraktna umovanja postala su česta kod filozofa novijih vremena. Jedna legenda predstavlja Pitagoru kako se vraća u Vavilon kada je ušao u tajnu brojeva, njihovo značenje i njihovu magijsku moć. 7 se stepena ili stepenica često pojavljuju u magijskoj filozofiji. Početkom 17. veka Heinrich Kunrad u svom amfiteatru večne mudrosti pokazuje mudrace kako se uspinju u 7 stepenika pre no što dosegnu tajnu svetlost mudrosti. Kao što su haldejski sveštenici upozoravali bezbožnike da ne ulaze u hram kulu, Kunrad je dao da se urežu sljedeće reči iznad ulaza u njegovu čudesnu pećinu. Raziđite se, udaljite se odavde, neposvećeni. Jedna gravura u drvetu, koja ilustruje knjigu Raimona Lula o uspjeću, pokazuje učinak teologa odevenog u doktorsku odeću. Kako zakoračuje napravio 7 stepenika. Dok se bude peo, on će spoznati Boga, čije ime je napisano na 8. stupnju, pragu njegovog nebeskog boravišta. Prema ovoj slici, 7 stepenika su svaki ponaosob, kamenovi, vatra, biljke, životinje, čovjek, nebeski svod posut zvezdama i anđeli. Počinjući od skromnog izučavanja kamenja, mudar čovjek će doznati stupnjeve sve više i više, spoznaje, sve dok ne postane sposoban da shvati uzvišeno. Vavilonskom državom se upravlja prema zakonu koji sveštenici behu otkrili u Vasioni. Samo je bezbožnost mogla da poremeti poredak svijeta. Kada bi se razgnevili, bogovi bi napuštali hramove i nastanjivali bi se u nekoj stranoj zemlji. Onda bi to bio haos, a Haldeja bi postala plen zla. Svete kule su simboli začuđujuća materializacija antičke mudrosti. Uvereni da je ovo shvatanje važeće za sva vremena, kraljevi su naredili da se ove kule sagrade tako da ne budu podložne propadanju. Tako, zigurati nikada nisu prešli 300 koračaja. Kraljevski pečat je bio otisnut na svakoj cigli i kraljevi su upoređivali visinu ovih građevina s visinom nadčoveka, s ponosom tvrdeći da su one kao nebo. Možda se ovdje može naći poreklo narodnog verovanja da je Vavilonska kula neobično visoka. Među kulama koje je obnovio Nabopalasar, koji je vladao od 625. do 604. godine pre Hrista, bila je i Vavilonska. Jedan natpis koji se odnosi na to pobožno plemenito delo obznanjuje: što se tiče svetske Vavilonske kule, Temen Anki, koja je popustila i srušila se pre mog vremena,
Marduk, moj gospodar, naredio mi je da postavim temelje u centru zemlje i da njene kulice usmerim prema nebu. Naredio sam da se sakupe mnogi radnici u moje zemlji da bi je preneli. Dao sam im da rade, napravio sam cigle, dao sam da se ispeku cigle. Kako je pljusak sa neba nemoguće izmeriti i kao obilna poplava, dao sam Arbatu, preveze bitumen i smolu. Uz pomoć razmišljam o Marduku, mudrošću neba i Nisabe. Došao sam do odluke. Kroz zaklanjanja mudrosti i Marduka raskrčio sam mesto i na tom mestu postavio sam njen temelj. Slika kralja smeštena je onda u temelje kao i srebro, zlato, dragulje, božansko ulje i trava. U svečanoj povorci kraljevska porodica nosi dragoceni alat i korpe. U toj pristupnoj ceremoniji miješa se malter i vino, a kralj nastavlja. U radosti sam sazidao hram naspram Ešare i podigao sam u kulu kao planinu. Marduku, mom gospodaru, kao i negdašnjim danima, posvetio sam se da bih je gledao. O Marduče, moj gospodaru, pogledaj sa naklonošću moja Božja dea. Tvojom zapovešću nadređenog, koja se ne može menjati, učini da zauvijek traje ono što su stvorile moje ruke. Kao cigle Entemenanki, koje treba da ostanu postojane uvek, vas postavi osnove mog prestola za sva vremena. O Temenenki, blagoslovi kralja koji te je podigao. Kada se sa radošću Marduk smesti u tebi, o hramu, podsjeti Marduka, mog gospodara, na moje junačke zastupe. To ipak nije sprečilo rušenje kule. Kralj Nabukodonosor, koji vladaše od 605. do 562. godine pre Hrista, sin i nasljednik Navopasalara, pominje obnavljanje koje je izvršio ovim natpisom. Ja sam obnovio hramom Vavilona, što se tiče Entemenankija, pečanom ciglom i sjajnim kamenom podizao sam uvis njene kule. Međutim, cigle, bitumen i magijska banja ne behu dovoljna. Čuvena kula propala je u isto vreme kada je sjaj Vavilona. Njene ruševine prekrivene peskom izgleda potvrđuju legendu Starog Zaveta koja priča o zbrci jezika koju je izazvao Elohim, ne bi li zaustavio ovu grešnu gradnju. Slikovitim jezikom orijenta ovi graditelji kazuju: hajde da i mi sagradimo jedan grad sa kulom čiji će vrh dosegnuti nebo, kako ne bismo bili razbacani po cijeloj zemlji. Zar zigurati nisu zaista izgrađeni da bi osvojili nebo i njegove tajne? Ovi magijski pokušaj behu predodređeni na neuspeh. Zato što, kazuje knjiga Starog Zaveta, behu razbacani i razjedinjeni, nasuprot pravom cilju magije da postigne jedinstvo.